kad su formirani Bijeli Vukovi, ja sam upravo tad došao u jedinicu. Jer sam bio ranije u jednoj drugoj jedinici koja je bila od početka rata, znači od aprila 1992. A Bijeli Vukovi su formirani, odnosno proizašli su iz ove diverzantske jedinice koja je djelovala u sastavu Jahorinskog bataljona i onda je poslije u zimu 1994. godine kad je taj diverzantski odred presjecao ove napade Turaka iz pravca Bjelašce gore na Šiljku i na Hojte. Oni su tad bili gore, ti moji drugari, zavijani u snijeg i onda nisu bili 15 dana nikako dolazili kući. I tako da je iz te velike zime formirana jedinica Bijeli Vukovi. Ratni put Bijelih Vukova je veoma širok, jer Bijeli Vukovi su imali jednu veliku zonu odgovornosti prema jedinicama koje su bile u Sarajevsko-romanijskom korpusu. Faktički Bijeli Vukovi su bila jedna jedinica koja je bila direktno pod komandom Sarajevsko-romanijskog korpusa, a učestvovali smo u svim faktičkim ofanzivama i išli smo na ona mjesta gdje je bilo najpotrebnije. Počev ovdje oko Sarajeva najžešće je bilo recimo pred kraj rata Trnovsko ratište, Sarajevsko ratište, zatim Milijaš, išlo se na Majevcu, išlo se u Trebinje, znači čitavo Sarajevsko ratište i šire gdje god trebalo, Majevca i tako dalje, gdje god trebalo da se zaustavi najezda ovih sarajevskih, odnosno turskih jedinica. I no! Na mestu voljno. 1992. godine kad je taj rat počeo, to je bila jedna stihija, jedan val koji je uzdrmao sav srpski narod u to doba, jer su naše komšije htjele dominaciju i mi smo se jednostavno i samo organizovali i krenuli smo jednostavno. Da li u nama imaju neki gen, ti ratnički, da li je nešto drugo u pitanju, glavno mi smo svi ustali u odbranu našeg naroda i naše nejače. Tako da jednostavno se to izašlo poslije u organizaciju jedinica, a dalje vjerovatno i stručni ljudi koji su bili u to doba, mislim na ove oficire i sve koji su organizovali po raznim jedinicama. A na početku nismo mnogo ni razmišljali, mislili smo neće biti rata. Nego malo bilo neka mobilizacija, onda kad smo skontali da smo našli pogrešno vrijeme na pogrešnom mjestu, mislili smo da nećemo pucati jedni na drugi, se malo razišli, pa će smiz za koji dan, pošto smo vidjeli da nema ni od tog ništa. Pogine jedan čovjek, pogine dva, više, onda desila se žepa paljanima, gdje je bilo više poginulih boraca i koji su išli u humanitarnu akciju, nosili hranu na žep. I onda smo vidjeli posle prvog proboja na Trebeviću da je poginulo još 16 boraca na Trebeviću, onda smo vidjeli da je to nešto ozbiljno da se gini. Meni lično je bilo najteže kad ujutro ustanem i znam da taj dan idemo u napad i kad trebam da li ću preživjeti taj dan i kad ujutro se spremam, kad pritežem one opasače, remnike, stavljam municiju, gledam je li sve u redu, je li puška kako treba, jesu li tu sve oko mene, razgledaš malo po licima ljudi, da li će se neko ostati živ, da li će se neko ranjen biti, kako ću ja taj dan proći, to mi je bilo najteže. A čim krene ta neka akcija, to je isto kad voda odnese, onda poslije sve jedno, bitno je samo da se ostvari taj cilj koji je pred nas bio postavljen. 1995. godina kad su snage za brzu intervenciju, NATO snage, armija BiH, HVO i regularna vojska Hrvatske države koji su napali što iz zraka, što artiljerijom sa zemlje
kad su pokušali da deblokiraju grad Sarajevo, gdje je bio unutrašnji i spoljni prsten, gdje je krenulo nekih 16-17 hiljada njihovih vojnika, a naš korpus je inače bio mali, negdje oko 15 do 17 hiljada stanovnika. Mnogi su se i uvjerili da je najteži dio ratišta je bio ovdje oko Sarajeva, jer znamo da su nadirali najviše na Grbavcu, pa su nadirali vamo gore na izlaz prema Trebeviću, da bi kako blokirali Pale. I plus ova turska ofanziva koja je imala za cilj da se spoji sa Goraždem, znači da presječe ovaj put Sarajevo, Trnovo, Foča, da presjeku i da osjeku dio naše teritorije, da nam presjeku Republiku na dva dijela. Mi smo tu iznijeli najveći teret, evo danas pokazuju sve činjenice i analize, da smo odigrali jednu od najznačajnijih uloga da se ta njihova ofanziva osujeti i da mi iznesemo jedan dio tog tereta na leđima, jer smo u tome i uspjeli, nismo im to dozvolili da ostvari. Meni dođe Trnovsko ratište, znači, gdje su bile najelitnije jedinice, znači, federalne armije, uz pomoć HVO-a i snaga za brzu intervenciju i znači, NATO agresijom, bombardovanjem, gdje je bila borba prsa o prsa, gdje se u toku dana smjenjivala, znači, 3 puta su uzimali liniju, mi smo 3 puta vraćali liniju. Gdje je bila borba baš prsa o prsa, gdje smo nanijeli ogromne žrtve muslimanima, odnosno armiji BiH, negdje u nekakvim kasnijim saznanjima bilo je negdje oko 2-3 hiljade poginulih njihovih u odnosu na koja je bila akcija i koje su bile snage. Imali smo i mi, pretrpili smo žrtve, ali u odnosu na njih nisu bile velike, mada je veliki čovjek kad jedan pogine. Nigdje na jednom ratištu, u Sarajevskom ratištu nije, bilo je par mjesta gdje je pukla linija, ali nisu uzeli nekakve kvote značajne, nisu uzeli dio grada ni koje smo mi držali. Poslije toga Daytonskim sporazumom grad je predati. Znači u tom trenutku nama je bilo najteže jer su nas bombardovali avijacija NATO, gdje je srušila znači, mostove, gdje nije mogla logistika da dolazi, nismo mogli znači, dolaziti do municije, nije mogla da dođe pojačanje. Jedan opšti haos je bio u tom trenutku gdje su blokirali vezu, sve. Pa 19 boraca je poginulo iz jedinice naše Beli Vukovi i preko 105 ranjenih. Kad sve sagledam, puno mi je žao tih ljudi. Kad pogledam situaciju šta se dešava oko ove naše politike, to je jadno i žalosno. 17 ljudi je poginulo koji su upisani ovdje na naš spomen pločama, a još ih je ranjeno, još neki nisu ni upisani iz nekih opravdanih razloga, ali kad sve se pogleda,
kad pogledam jednu stvar, kad vidim, drago mi je zbog ove republike što danas ta omladna i živi u jednom miru i dobro, a kako sve ovi političari radi, nimalo ne ide na dobra. Ti ljudi su nezaposleni, postali socijalni slučajevi, otprilike sve se dešava na nekakav dan jedinice ili dan boraca, polože se vijenci, tu je kraj priče, više se niko ne sjeti do nekakvih izbora i sljedeći opet dana jedinice. Ja gledam na te ljude koji su poginuli, dali svoj život kao na heroje, i to velike heroje koji su, ne žaleći svoje živote, da bi sutrašnjica bila bolja u Republici Srpskoj, ali moje lično mišljenje, oni za mene nisu poginuli, oni su heroji, nikad ne ginu, oni su tu živi, umiru oni ljudi koji šute, koji lažu i misle da su dotakli visine, a ne vide da su na ivici ponora svoga.